Ai batu, eti cucinu, tantini o kika e rika me tio tahaven. Eti, tipeti anete, tantini o kika e rika pene tio riyam. Eti, tita uki, yati aneme rauirau Yehuvam. Tatu, neke aneme, ne mambitu ni rebitu kwaramate, hikuta ke muneni mana pe muyeka. Kayu parieta arrota peka biket Tones kurere ya pe makatuchita Titayari ne kwari bitu pokti kweri ba